Ovdje moraš da ga pustiš solaž da odradi, nemoj da zaletiš se ko ja, ko Sivanja. Jel nije u redu ako se Čestitam. Čestitam. Da. Anonimnog gosta imamo tu živi, znači daj nam instrukcije. Daj instrukcije. Jer mi ništa ne znam. Pozdrav ljubav što ima kako ste ovoga puta. Smo bez struje. Snimamo kamerom, sreća kamera može na baterije, nije na struju. Ajde, idemo. Smo spremni? Jesmo.